umugisha kuri wo twumva amasaha ya nimugoroba umugoroba umugisha kuri wo twumva amasaha ya mu gitondo biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda rero turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 22 z'ukwa gatatu 2025. Uyu munsi rero murabizi ntabwo nza ndi ngenyine mba ndi kumwe na Bwana Karemba Aimable. Bwana Karemba Aimable umeze neza? Umeze neza urakomeye Bwana Moses? Yes, meze neza na mahoro nta kibazo. Urabona ko akantu kakabeho karimo karagenda gacishamo kakaza, ariko ibintu bimeze neza cyane. Ibintu bimeze neza, tuzanye ikitwa amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri Dunia Nikote TV. Yes, birumvikana rero tugiye kuba tubyinjiramo gatanu kuri kagenzi kako, ubwo turaza kugenda dutembera tubabwira uko situation ihagaze. Murabizi n'ubundi twibanda mu gihugu cy'u Burundi, tukagenda tubabwira uko situation imeze. Ndi mu kiganiro gato unyihanganiye, tukagenda tubabwira uko situation ihagaze. Ni Dunone yari impamagara ariko muraza kwihangana ntabwo dushobora kuyifatira mu kiganiro. Ngira ngo ni byinshi tugiye kuba tugarukaho muri no masaha y'umugoroba amaze kumenya ko uwitwa General Neva ashobora guhunga igihugu. Witwa General Neva ashobora guhunga igihugu, bya bindi twahoze tuvuga yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera, tuvuga yuko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Abanyepolitike benshi bano mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bibasira uwitwa General Neva. Yes, bikomeje kugenda bimuhindurana isura. Hagati aho ubundi ikijyanye no kubangira ngo mu masaha kare twababwiye inkuru ivuga ko habayeho gusubiranamo mu nama idasanzwe yari irimo ibera ahitwa Gitega. Nyuma y'iyi nama rero n'ubundi ibintu ntago byari byifashe neza, hakomeje kubaho kugenda bahanganye hagati ku mpande zombi, bya mu nzego za politike mu nzego za gisirikare. Ubona ko nyine ibintu bitari bimeze neza cyane, gusa n'ubundi biza kurangira n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bibi cyane, ndetse ibintu nabyo bishobora kuza gutuma ahita atangira guhunga. Ngira ngo uraza kunyemerera mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuba twibanda muri ano masaha mugoroba, asigaye duhita dukomeza twapurika nta kibazo. Bwana Moses, nyuramo hakiri kare. Yes, turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Turaza gusimbukira hano mu gihugu cy'u Burundi ahitwa Bujumbura, tubabwire ko rwose muri masaha y'umugoroba ikitwa gucunga kudasanzwe cyangwa se umutekano udasanzwe harimo bamwe mu barinda perezida, ibintu byamaze kuba bihindura isura. Turaza kuba tunyarukira mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze, kuko nka Cibitoki na n'ubu ikitwa amakamyo y'abasirikare aracyerekezayo. Ese aya makamyo ari mu kahe kazi, bimeze bite, byifashe bite? Nabyo turaza kuba twikomozo gatano kuri kagenzi kako. Turaza kunyarukira hano za Kibira tubabwire ku kijyanye n'imyiteguro idasanzwe ikomeje n'ubundi ni ku ruhande rw'imbonakure. Turaza kuba tuba updatinga tubabwira byinshi. Turaza kugaruka gato ku nkuru idasanzwe by'umwihariko y'indani muri presidency, turi bwinjiremo mu kamyanya byinshi bigiye bitandukanye birebana n'umutekano, politike na diplomasi. Gatanu kuri kagenzi kako rero, weho utari wakora subscribe kuri Dunia Nikote TV, ndagira ngo uze kwa tayari ukore subscribe, asigaye tugendane neza gatanu kuri gatanu. Bwana Karemba Aimable, ngira ngo bamaze kubibona ko twamaze no kuba duhindura location. Twahinduye location ni ikintu tuba dushaka gukora hano, ni ikitwa ubudasa, kandi tubereka yuko ibintu byacu tuba twabanje kwitegura mu buryo bwa kinyamwuga bwuje umuco ndetse n'ikinyabupfura. Yes, birumvikana rero, reka by'umwihariko duhite twinjira ndetse duhere ku nkuru navuga ko idasanzwe, ni inkuru iremereye cyane. Tugaruke kuri iri ihunga ry'uwitwa General Neva kubera impamvu ze bwite ariko na politike ibigizemo uruhare. Ngira ngo ibintu tugiye kubyinjiramo, uraza kubabwira byinshi birimo biratuma ndetse uwitwa General Neva ashobora kuza guhinga igihugu. Ngira ngo ni ibintu tumaze iminsi tugarukaho tubabwira ati muri politike y'igihugu cy'u Burundi ibintu ntibyifashe neza, ivangura mu nzego za leta, mu nzego za gisirikare bimeze nabi. Ngira ngo ibintu ndagira ngo byinjiremo. Ese ni iyihe mpamvu ugira abadukurikiye ishobora kuza gutuma uwitwa General Neva ahunga igihugu? Impamvu zigera kuri 3 zigiye gutuma uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yahunga igihugu cye akaba yajya mu bihugu by'amahanga. Hari impamvu ikomeye yitwa igitutu gikomeye cy'abanyepolitike ba kino gihugu. Yego, bakomeje gusaba uno Perezida Evariste Ndayishimiye kuba yakuramo akarenge ke mu gihe atemera ibyo bari kumusaba. Ariko bikavugwa yuko abatari kumvikana nawe mu byo
ari kubasaba cyangwa se mu byo bari gusaba bikavuga yuko bashobora kuba batabwa muri gereza. Hari iyindi mpamvu ya kabiri. Yego. Impamvu ihari mu gisirikare cya FDNB hamaze kuzamo icyitwa amacakubiri ashingiye ku moko. Yego. Hakazamo iyindi mpamvu ikomeye cyane. Icyitwa Red Tabara yamaze kugera mu gihugu. Yenda birumvikana hagati aho nge ndabona Red Tabara yenda hari gutuma yaba asoka igihugu. Bwana Moses, nawe ubizi koko? Intego za Red Tabara urazizi? Ndazizi, no gukoraho ubutegetsi buriho. None ubwo ngubwo uravuga iki? None se igihugu cy'u Burundi nigifite amatora mu mwaka wa 2027? Igihugu cy'u Burundi gifite amatora mu mwaka wa 2027, ariko nubwo gifite amatora mu mwaka wa 2027, aya matora ntago ari kumvikanwaho n'abanyepolitike ba kino gihugu baba barabavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ahubwo muri yaderi ikintu gihari. Ngo ku kijyanye no kuba hashobora kuza guhunga kw'ibintu by'uwitwa General Neva, ashobora kuza guhunga bimeze gutya na gutya. Ni ukuvuga ngo ndabona hashobora kuza kubaho guhunga, ariko kandi nanone ku rundi ruhande nkabona nabyo ari ukujijisha inteko kugira ngo agume arimo indani. Noneho n'ubundi nk'uko tuzi yuko buriya gihugu cy'u Burundi kiyobowe n'umugore. Bwana Moses, ni umugore we niwe ukiyoboye. Bwana Moses, buriya kugira ngo umenye yuko ibintu bikomeye cyane mu perezida ibintu byamukomeranye, ujya wumva ukuntu perezida Evariste Ndayishimiye agerageza gutembera mu bihugu by'amahanga, akenshi bikavugwa yamaze kugaruka mu gihugu cye. Ahangaha ngo uruzinduko agira niba rugiriye muri Amerika, niba rugiriye mu Burayi, mu Bwongereza cyangwa mu Bufaransa, ntago ashobora gutangariza abanyepolitike be bose ababwira yuko yagize uruzinduko. Abafite ikibazo cya kudeta. Ni ukuvuga ngo ibyo byo ni ibintu byumvikana, abafite ikibazo cya kudeta. Ni nkuko bamaze kugira ubwoba bwa kudeta, urumva icyizere cyo kuyobora igihugu cyawe ugifite. Ariko ni ibintu byumvikana, bayimushije inshuro zigera muri 3. Iya kane ishobora kumuhitana. Icyo gihe rero biba byumvikana yuko n'ubundi aba agomba kugira umutima uhagaze, ndetse akagira umutima ugomba gukeka. Tuve kuri no nkuru idasanzwe rero, ubwo nta gihunga ibyo biramureba, apfa kuba ari bugihunga abantu bakabimenya. Twe turi updatinga hano. Ni ukuvuga ngo ahunga tubabwira ati yahunze, nta bindi bintu byinshi. Yes, reka twikomereze by'umwihariko tugaruke gato hano Ikibira ndetse na hano Cibitoki. Iyi nkuru ndagira ngo duhite tuyiviraho hamwe cyangwa se tuyiviraho rimwe. Ni Cibitoki ndetse na Kibira kugeza maginga ya bikomeje kugenda bigaragaramo icyitwa imyitozo, cyangwa se bikomeje kugenda bitangirwamo imyitozo idasanzwe. Ngira ngo mu masaha kare twababwiye amakamyo agera ku 8 mu kanya hano za Kibira hagiye amakamyo agera kuri 12. Aya makamyo yari afite imbunda ndetse n'ibyo kurya n'amasasa agomba gukoreshwa. Ni ukuvuga ngo hano Cibitoki naho hagiye izindi kamyo 2 ziyongera ku 8 ziba 10 zari zifite abasirikare ndetse amafoto ngaye, amafoto barayaduhaye. Urabona yuko ibintu bitoroshye. Ibintu ntago byoroshye. Birakomeye. Ariko byo reka avuge ati ndafise abasirikare, urababona? Nago ibintu biri bworo. Ubwo rero ndagira ngo ibi bintu tubanze tubibwira abadukurikiye kugira ngo babyumve neza. Igihugu cy'u Burundi gifite ikintu kidasanzwe kirimo kiritegura. None Bwana Karemba Aimable, maze iminsi nkubaza iki kibazo. Iriyongera ry'abasirikare mu bice bigiye bitandukanye ndetse n'imyitozo idasanzwe ikomeje guhabwa imbonerakure. Abaturage babifate ku ruhe rwego. Ese bagira ubwoba bw'uko hari ikintu kidasanzwe igihugu cy'u Burundi kirimo kiritegura, cyangwa n'ubundi ni bya bindi bisanzwe n'ubundi bijyanye n'imyitozo n'ubundi buri gihugu gitanga ku basirikare bacyo? Ku ruhande rwa societe civile yo mu gihugu cy'u Burundi bamaze kumirwa kandi bumijwe n'ibikorwa by'abanyepolitike ba kino gihugu. Yego. Bamaze kumizwa n'ibikorwa by'igisirikare cy'u Burundi. Buri rimwe na rimwe igisirikare cy'u Burundi kibura uko kibivuga, kikavuga yuko abasirikare baboherejwe mu ishyamba ryo mu Kibira bakubiswe n'inkuba. Yego. Ariko ukibaza abasirikare 500 hafi na 15 bakubitwa n'inkuba gute? Mu mibare naguhaye y'abasirikare baguye mu ishyamba ryo mu Kibira ku munsi w'ejo isaha y'isa moya, nakubwiraga 501, ariko nk'ubu hari kubarurwa imirambo y'abasirikare 515, kandi haranabarurwa inkomere zirenga 450. Ibyo byose ukabyibaza ukabiburira igisubizo, ariko byose igihari nuko igihugu
cy'u Burundi kiri mu kaga ariko abaturage imboni babibonamo barabona yuko igihugu rwose kiri mu kaga kandi katoroshye batazikuramo na gato. Yes, ubwo muri make nababandi tumaze iminsi twumva amakuru yuko hari n'abatangiye guhunga bagenda bava by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye hano. Uretse n'umutekano mukeya n'inzara iri kuvuza ubuha mu gihugu cy'u Burundi. Urumva ibyo byose ni ibibazo bikomeye cyane bishobora kuza gushyira mu kangaratete igihugu cy'u Burundi ndetse na leta y'Igitega. Reka iyi nkuru tuyiveho by'umwihariko dukomeze, ngira ngo hari n'abaturage benshi bamaze igihe kitari gito bahunga. Ibi nabyo ni bimwe mu bibazo bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi. Ahubwo twikomereze gato tugaruke kuri no nkuru idasanzwe yahoze ivugwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye byaba Susumi bya Burundi byaba ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi. Birimo biragaruka ku kijyanye no kuba icyitwa umutekano muke urimo urarangwa mu masaha y'ijoro hano i Bujumbura ushobora kuza guteza ikibazo. Ibintu byo tubyita iki? Ese koko nkuko birimo biragaragara hano i Bujumbura ibintu bishobora kuza gutuma koko bigendanye n'umutekano muke urimo ugaragara mu masaha y'imugoroba tubibare nk'ibintu biri buhangayitse abarundi, kuko uriya ni umujyi w'ubucuruzi ukorerwamo ibintu byinshi. Erega Bujumbura tayari abaturage bo mu Bujumbura bamaze guhangayika. Yego, abaturage bo mu Bujumbura mfashaho gato kuri mikoro. Abaturage bo mu Bujumbura bamaze guhura n'agahinda gakomeye cyane bitewe n'uko ibikorwa byatangijwe n'igisirikare cy'u Burundi bikomeje kugenda bitera agahinda ndetse n'inkeke ku rwego ruri hejuru, kandi bigaragara yuko uko umunsi ugenda uza haza undi bitera abaturage agahinda. Ni nako bikomeje kubashyira mu kaga bavuga bati noneho igisigaye uretse kuba twahunga kino gihugu cyacu. Amarenga arenga ibihumbi ndetse n'ibihumbagiza agaragaza yuko igihugu cyacu kirimo umutekano muke cyangwa se igihugu cyacu kirimo akaga yamaze kugaragara. Urumva yuko ibintu bitoroshye. Ngira ngo ku bahanga bw'ibyuma baze kudufasha bagende batubwira ku kijyanye baze kudufasha bagende batubwira ku kijyanye n'iminota kugira ngo ibintu bize kuba bigenda neza. By'umwihariko Bwana Karemba Aimable ni byinshi bikomeje kugenda bitangazwa, gusa kuri ino ngingo ndakeka twanasoheza aha ngaho ngo tugakurikirana indi nkuru kugira ngo mu masaha y'igitondo tuze kubagezaho ari imwe muri ya makuru turimo turagenda dukurikirana kugira ngo bize kuba bigenda neza. Yes, reka nkwishimire, akoze cyane. Urakoze cyane Bwana Moses, kandi ukomeze ugire amahoro n'impagarike n'ubugingo mu mutima wawe.